Sanibonani mabutho. Engikukhumbulayo ngomsebenzi wesithembiso kuningi kakhulu. Engingathi ukuthi amaqembu okuhlabela, indlela abe senza ngakhona, injabulo, intokozo. Uyabuyizwa nawe ukuthi yabe khona intokozo emoyeni. Kuningi amaqembu izimboni, odrama, bonke laba kuyabe kujabulwa khona, ubona abasha labo bethokoza, ubona abadala bethokoza. Kuyabe kujabulisa lokhana ukubana bonke abantu nje bayabe behlangene, nezimuli eziyabe sezilezikhathi zagcinana ziyabe zindawonye, zibona bonke okuhle okuyabe kusenzakala. Kudliwa ukudla okumnandi, ukudla kusali phela, ngeke kusale ukudla, kungasala ukudla kusela ukuthi injabulo nentokozo. Umoya oyingcwele usebenza lapho okudliwe khona kakhulu. Kodwa-ke indaba eyangithinta kakhulu, ngikhumbula kunosithunywa Janet, kuze kwaba khona ukubana kube lethuba lokubana aphiwe umuntu omdala ithuba lokuthi akhulume. Ngiyakhumbula ukubana isithunywa laphana sacela ukubana kube levesi elihlatshelwayo. Amazwi lawa angithinta kakhulu ngoba wakhetha ivesi elisengomeni uNkulunkulu uphendukile elithi ngilenhlanhla ngakhethelwa ukuhlala noThixo, ngiyahamba ekukhanyeni kangikhubeki. Sonke esilapha emandleni silenhlanhla kakhulu. Ngakubona ukubana kumele sikunanzelele lokho, ikakhulu thina abatsha esisakhulayo. Sikho-ke ukubana siyawuthwala umsebenzi, kufanele siwuqakathekise, siwuthande. Umdali asikhokhele, sengathi angasiqedela lowo mkhuhlane osuhlukuluza uhlupha. Uthi-ke lokho uNkulunkulu afuna kufezeke ngobuhle, thina sibe sebuhleni, sivikeleke njengabantwana basemandleni ebudakamwari ngokungaphelile.